wako. Totanga bosimbisa wekwedu. Ayo musachke. Nipeo ma t-shirt elda wangu. Nipeo ngana fight ma t-shirt au niko simbisa maketo yuzi chete. Hada tara mantia. What in province in Pinoy? Do you want that than the Mash West? Do you want that than the Mash West? Or one out of cheap? I didn't have a go up to attend.
ndakabata pamasvingo ndaenda necup clash nhasi ndiri area yako ndinotongonditsvagira maartisti 4 akaipa munomo anomatikere mira ipapo vana 3 ngavawe vanorova ngoma 3 vanorova ngoma ngavawe mira ipapo mira ipapo right pane umwe here aripo here umwe anorova ngoma right vatokwana here timu yangu right izve mitemo yatinoda kuita panapa tinoda kumbotsvaga tarenda chekutanga timu yangu hatiibe zvinonyadzisira handiniva chepiri hatiibe politics ndizvona timu yangu kana wakurova ngoma musazotukira nevabereki ndizvo here tinoda kutsvaga pane padasire here tipapoka tanoma ndijoda pane pasara wambondibvunza akapaipai pakikuona mindiro yakaibva yangopindurwa ka anogona kurova ngoma kubata microphone anobata microphone ngauye chipalipa rhythm mazoterera rhythm first Mr. Proper. What I can over Mr. Proper. Oh, my father stranger. Sanga matumbo yazo roga ngoma. Apa makaregister kama siri pose. Pose nzuri. Hicho. Taura moyo hapa tuko ndiano. Geto uko kusema geto ni Kadoma. You like Kadoma but you recite the picture. Karibu. Unataka nje. Uyapata post on zero. Hii future yako itakupa. Nika stereo microphone agenda kazi wale volume. Yakanaka. Right. Icho choda disa. Shadu kuna kuitaka. Jonda kazi. Yes. Champion yandinobuda nayo munomo andinika zvakamira so automatically akada kuya kuStar FM next week kana chaunga chanakirwa naye anobva angoya painterview yake andinika akada kuenda kuPlatinum FM obva angoenda andinika tene watinenge taona kuti chaunga chafarira tobva tambhadharira 3 masongo ake anorekota Pakazi pakaipere apa. Pakazi pakaipere. Right, mpe microphone yake. Timu yangu ndikuda kuti mudzorerane 8 lines. Mudzorerane ka 3. Totanga newe ikoko. Hola. Master. Akubonga pergunta. Akubonga pergunta pango.
Tunakuona uti aina ni children. Warudi hapa simu tena huko. Warudi hapa simu tena huko. Right, Mr. Proper. Chipo mila ipapo. Oi t-shirt kwa wangu. Thank you so much. What is that yani? Ayo, tunaona next time. Right, yai matimuri waga mimi. Wewe tubata jeri aso mwacha batiza wewe. Abatiza la. Takuda hii mimi tuli mimi. Andi. Hola gentlemen. Hola DJ. Andrambos introduce au mafanzi. Kadoma muriko eremese. Muriko erekafara. Yesa, zitambino zijazi ure mangoma. Kadoma masizi maizi. Jazi mila. Jazi nombra neketo lipi. Mashonaland West Murombe Zimba. Murombe Zimba. Boma magata na go out there. Not too much. Jenani. Hadi ito. Yeah. Akisipa boss. Nini ndino zijazi. Don't market. No, nade. Dipemuka na dipu indire ira. Chinaka changu chinozira. Chine maremzi anopera na ra munhu wese. Chingodaira uchitira andira. Marino tangira pato. Chara pasposa no tangira kubo. Matarima nakane kubo. Are you feeling this? Yeah, coming this. Mr. Property. So then, hey, listen. Tukata kubiitira chiambu ya usinge Zimbabwe unosuka Zambia. Anana Amos B. Mole wangu best.
magoma ndichimabata vatozoona kuti kuno kumakata usafune wangu kuti ndiri kukwata ande 1 zvagara propa ndine ma1 2 avamwe vanonditi ndiri ku 3 isazofunga kuti ndiri frika 4 nokuratidza chakochito 4 Godfather Temple man. Tona zvinhu zvanga zviri pachena. Zviri pachena. Ndokuda kubvunza Kadoma ine batsire. Yes. Kuti wamuri kuti akwina chino ndeyani? Walani. Ndimukoma wangu vere. Ndimukoma wangu vere. Ndimbatista ndeyani? Jazio. Thank you so much. Tola t-shirt mvamamecha netempo. Right, Mr. Proper mira ipapo. Pana challenge area Mr. Proper. Pani challenge. Mira kwa papo. Pana challenge area. Ndikuna kubuda mwa champion ekadoma. Yes. Pani imwe. Ilipo ere imwe. Usakwazi. Atina ine ete baba. Right, jatinata jana kazembera hapa. Natotari say motari na ipa Facebook tina yangu. Hawa Mr. Proper muri champion tumomile yuko enikogo. Jatina itamati jana kazira. Yes, Godfather. Tinozo amazita avo. Otanga namboro vana. Tono tiri pere challenger. Zitanga yanu kumongo. Zitali Crispa Rengo. Nono buda no chepo happy king. Kadoma Muswali. Right. Baba makatanga oro akutare ngati moda otoedza edza. Nakatanga kurowa ndiri ku primary. Dengo ndora ndikupaina. Aiwa bonje bataura ndio kuti tizota wodiana. Zvirise shamwa. Zita ndiani? Gafa. Gafa. Uli makore mangani? 14 years. Godfather. Gafa ni 14 years. Aiwa bosi ngaite bosi doma yusu atinoda. Gafa sezoni gafa ni challenger. Mira hapo gafa. Uchapiga pani champion inabuda hapa. Kaweni mkomo hapa. Zvirise shamwa. yes ndi okay Zita ndiani le mangoma. nandi ni mkromo organizer Again. prime organizer Prime organizer. Right, timu yangu wa. Unafanya kuchora na katutu. 8 lines, kuchipana na mkana. Pakaroa technical umeka ututomira kana paraundi wana. Adiliwa. Adi. Mira.
tuone sana hii. Jana alikuwa kwenye challenge na hapa kuna Mr. Proper. Wewe hapa. Wewe hapa. Warudi pana challenge inapinda bwana Mr. Proper simtema huko. Warudi kama bude vese simtema huko. Timu yangu chance Mr. Proper waita baombe. Thank you to honor this time Andy. Wewe what is thinking? Zita diani. Ndio makwena yangu abani. Mwana na keto ripi. Aiwa blessed king. Jatiru na vida kika. Mwana kafa lenyo rapo hii. Dogura ndi mubosanga na nekafa mbotoro na nekene kafa. Ka 3-3 mukipana na mkana 8 lines. Champion ya kamera kwa shule hiyo. Yeah. Cheo batuza taone mashuka sinichi asikaiteka na mwenye tisira adivika kana makora hapo akukunjetola makoma chi izozo ngati takite iteje clean topa wakanele ande ichibotanga yo ambush everyone must be saying 68 boys how much you know so anybody this him stand here but you take the back of one post that is the right post for me now no beat post na pone malikum in the race that I'm like a dozen at the back rule number 1 we not to the people we are talking hot like a book you know you want so anyway you want to Illuminata, diga bati, buti diga tiri, iti buti buti tu mayuti, buti pichi moneti na mori za ganja, dem so chale buti. Mista hivi amengeto wapone rampana, sakate kwa manto hapiki ni mbwana, kapeta kwa wapone to wakani rampana, kwa tiro kwa zende ati bomia, koshimoche kuni wake chabu mbuza michikia, abana wakure wakuza mafunitea, pati awani pati na kato kuira mane ya makomanda, tuleshkiza sema mpini ule ora. Right. Chipeza nyaya. Saka wakuta kusangana na Mr. Proper ndiani. Because Mr. Proper bakamira. I think tunana shulfe. Kadiki tunaomba ticket. Mbona itampa ticket? Ulipana ngapi kwenye champion? Right. Kama ngati wirane hii. Janzo ulitukungomba automatic entry. Wakutumbana nazo kama huko.
Alright, mfano wewe enda wapewa t-shirt yako na kepo. Kwira kone baba kwa t-shirt yako na chi. Na kepo yako. Right timu yangu yako. Papa jina Pereira panapa. Ulaya baki. Mati sitandani jia. Mati ona ti ketona ne deriki jia. Right. Mr. Proper mati ketona ni watafuzu. Bati mangu yazo changa mari ngunogo. Ayo hapana changa ipa. Jati kuita ni chokorore. Tati nyanji ya muchasaruza panapa. Nyanji ya muchasaruza panapa. Tiri kumpa automatic entry ku Star FM interview. Muswe Thursday. Bazim Dancehall Overdrive. Lepo Platinum FM pana njoda kazi. Ino tichiko shago njoda kazi. Platinum Vibes. Sanga tiributi awina panapa. Anogota ura pano kunakuya. Ukanakuya nasi ku Star FM unotouya. Ukanakuya next week Thursday. Inenge yango open kwa uli. Then as Star FM isusuga. Tino badagopa 3 ma studios atino kubadarira. Andirira. Unosaru za utu unaoskite ere. Unatamuka ere. Una simplex ere. Una PTK. Unosaru za. Jauru kuda. Papa Trisi zaga. Zaga timu yangu chorana ika 8 lines Kafri Jatanga. I was building the web. Makandiwana, dine simperi vani tu. Makandiwana, magaya. Makandiwana, magaya. Kuti ya mutawane anogaya. Loka endiri 2 in 1. Se mapapiro. Apamine enyu, mapapiro. Veni soro isida pane papiro. Pandati papiro. Pandati papiro. Listen, mane kona sengi meni Watu sama sisi waze. Lemo, one Wapatang dine koja senge marinya mbenki. No watu sana unasenge woodwork blank. Copy and paste, moista pa blank. Goma zapo manda zapo za gas tank. Utakuti kama ingendo hii. Hey, I can't be this. Mr. Property, listen, hey, watch it. Star FM yabatita kamera. Kamutike ngoma ndakasima kamera. Mafanza ninyo tasema kamera. Mauyando kutura isema kamera. Ndakazowana pahevi maimfana kanibvudzi kunge mambava ehukwana kanodziya zvinoswata semushana kane ganda rinotsvedza semajarina kane hipu rine shepu yebhanana ndokochekera kaoko takahehana madiga vachiona vobaikana kane huma zvinopinda seyariyana Kamwana kakakura ndichiona. Ndakampangidza pakatoiona nyika. Ndikakebva pavane makona wakushika ndichisalaji uchiri angona. Shona, please, hey, chiruku chandikona. Why were we, hatuwaona awangu. Usandikikona. Lebo! Salako mada. Ambush. Gomage. Popo. Lebo! Salako mada vanoziva kuti ndisuka malegends pangoma twatsika semabheki emergency komizi yati base toda jaagardens kombiri tave nayo takuda attendance Watch it. Kundifarisira zvisina muganhu. Kukakundirimira pasina muganhu. Chibudo ndicho chamakutamba vanhu. Lebo! Nditovaponera mutara saka tebomatora piki nemubhara tapedza kuvaponda tovakandira mubhara rokwatinopodzera ine yatibomira Opa all services. Murikuda zvipi? Murikuda hondo here kana murikuda bisi? Murikuda mumwe munhu here kana murikuda isusu? Platinum FM.
Pisa ichi Godfather. Abo barikupisa parikungodoti vanhu vapindire ivo. Chete. Pisa ite kuzonzi Godfather naChondakadzi. Chete. Uyai apa timu yangu chaipo chaipo apa. Right, timu yangu nebatsirewo nemaoko. Ndiri kuda kuziva kuti ari kuuya kuinterview ndiani. Ari kupiwa dhiri rekurekota ndiani. Ndirakidzewo nemaoko. Vanoti mkomo wangu uyu maoko denga. Vanoti Mr. Proper maoko denga. Right, King wangu. Thank you so much, King. Ndinokwanisa kupinda final. Mukadako yangu City Sports Center sitereki ratongerwa pasi. Munongondibata matone automatic ATM yemuCity Sports. Mobva maenda apa munatiwa t-shirt yenyu nekepi yenyu. Andineka. Mr. Proper. Zvandikuda kuita Mr. Proper ka. Ndikuda kumbokutestai. Ndikuda kumbokutestai kuti makasimba here. Ndikuda kuti mungondipa freestyle yekadoma. Muchimboimba zvekadoma. Mukada kuisa Star FM, mukada kuisa Platinum FM. But ndinoti mungoita freestyle kuti tinyatsoone chipo chenyu. Ndipe rhythm tana. Are you feeling this? Like coming this? And mama says, Godfather, ndamukamunazi ndadzikapambeta ndabakiza songe sagura yekugeza ndikatireka ndibonerera chizikeka ndibona mizikoto ndibomandeka. Yeah, blow one time, blow one time. Yeah, are you feeling this? Like coming this? So then, ndadzikapambeta ndabakiza songe sagura yekugeza ndikatireka ndibonerera chizikeka ndibona miziko from Tana Brenda ndamukola beka panda domba heta show ya mutanga hapo sachiwane ota sio hapa na panda hiva nisina kutenda na panda ponera shauka baby after keka ndo bakati leo baby don't bother to go actually on my way kuto huya koko Mr. Proper. Show ya manga mchila join we. Walikuti Mr. Proper akaipatira kitenda maoko. Mr. Proper. Saka tati ku Star FM makuya. Ngoma dzenyu murekota. Marebazi munayo. Marebazi tinayo badi kana mudau tuenzera zvakachenjera. Tana wedzera rebazi. Chatinenge takuitiraga kuti vasazoshaikwe paredio. Vozotaiwa nasira mari. Legendorode nikashayika na zigero. Zigi andishaye. Andishaye zigi when mutanga zigi. Legendorode chakira zigi. Hello? $20 yawe basi tawapa. Baya na timu yangu. Nikati Kadoma moti Star FM Kadoma. Kadoma. Timu yangu inonzi Godfather Temple man. The ghetto president. Ndakufana kuita kuti ndiende. Asi nisati ndaenda Chondakadzi. Yes, Godfather. Page paraite. Ndakuda kuti tisati taenda. Yes. Tomoridza kana 5 masoro mutana. Ndipo unangu matanzi emulomo. Ndishara timu yangu. Asi ndine kana chika ndaenda. Timu yangu itasara iripo. Saka musaende zvenyu. Tana mwana ndipa 5 masoro makaipa. Taka kumuziva muna August apinda pa Cup Clash. Tiperi mwengo mara madedido tana. Isho. Unarere one more madedido. Tapataenda anato twitisa kuzi. Atale teka towana oyi. Madedido.
You're